الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan na mga Islam, salam dua amon kaniyo katantan waktu ini amoy ni maluk tamu, murah-murahan amoy makahampit kita niyo dahil ha amin pengajian serta pagpatumtum itukbal kato sing guru nato mulia amoy in tagsuko long tasin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari dahil ha amoy in pagpatumtum niya kato serta pengajian sing kita niyo kapatut sing tiap-tiap muslim patay manghudnya muslim. Menjari di na ako magpalugay itukbal nito na yung guru na ito kalasahan wayroon na kayo ng Sheikh Mahir Bustaham wal yatafadal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسلم سانغلي بن حجي بنهاس بسمهاتني الله إن شاء الله سبحانه وتعالى إن pengajian dan harumini بإذن hadis keriwayat Imam Muslim biyai tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin nasabot kaina sinambok guru sin kami tungod sin kapatid sin Muslim patay mga Muslim biyay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis haqqul muslim al muslim sit in hak kapatid sin Muslim patay mga Muslim unong perkara ikaisa niya awaktin mga sahabat na nasuho in agi kila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alayhi bulhambuk panagnaan bangkaw makapagbak iwan sintay manghud mo Muslim atau kan hipagbak mo tay manghud mo Muslim siwu da siya lasya mo atau kan bukun kakilahan mo iwan sin bukun bang insya Muslim umbul hambuk lain ha mga kapatid niya doon kay mo in hitukbal mo in assalamu alaikum atau kan assalamu alaikum warahmatullah atau kan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In ini din ha mga kapatid sintay banghut Muslim doon kaniya bang mo siya ipagba mga palangguman na akong Islam inyari biyay tak sin junjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kapatid sintay manghud ni Muslim patay manghud ni Muslim in manusia ang sa mabaya na magkasanyangan iwan madawhat niya in karidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala maaun in pagkasi iwan sin paglasah antara sin Muslim amuna in nasabot yaon pasallim alayh in salam tuan in agisin panghutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum mabaya ka kamulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya pambuk hadis niya yung hamakap tangan niya panduan ko apabila niyo mahinang sabab sin pagkasi iban paglasa antara niyo afsus salama bainakum pasampayan niyo in kasalamatan patay manghud ni Muslim pasampayan niyo in sa salaman patay manghud ni Muslim inyan sababan ikapagkasi iban paglasa antara niyo dito din manusia makasul surga hingga magparatsaya siya sa Allah subhanahu wa ta'ala
Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tahaunahan sa hadis ito, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dito din man siya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam makasulsur ka hingga in siya magparat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud, di niya madawhat in kasanyangan. Matan kasanyangan, di niya madawhat in karidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya madawhat in sarayaw-rayaw, iwan sa lingkat-lingpat, tumba sidil ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At daw kiyamat, hingga suwi siya magparat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diin man siya bilang nagparat sa Allah subhanahu wa ta'ala hingga maaw na antara si Muslim pahambok Muslim in pagkasi iwan paglasahan antara. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin mga sahabat niya, lando in pagkasi iwan paglasahan antara niya. Allah subhanahu wa ta'ala na may kahalam si Quran. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad daksin Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam iwan sin panaiban niya landuin hong si mga manusia manahuni sin kasabunala. Astur sumabukon personalan. May ta in kiastur kanila sabab hinang kakahinang nila yaon, manahuli sila sin kasabunala. Adapun antara sin sahabat, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum. Landuin pagkasi iban paglasa nila. Tuan, mga palanggungan haagam na Islam, in Muslim apabila niya yangkat hambuk hadis ke riwayat Imam Nasa'i, apabila niya hitukbal indiman niya mag-abot magsalam iwan sintay manghud niya matanak kindusa nila. Allahu Akbar. Subhanallah. In kalingkat sin salam in naghindu Allah subhanahu wa ta'ala in maksud bang kaimiyan assalamu alaikum biasin sa kaula-ula in makna niya biyayta mo na patay manghud mo Muslim. Ya kau tay manghud ko Muslim, salamat na kau din hadila ko, salamat na kau din hanggaw takbaran ko, salamat na kau hapangatayan ko. Bihad to mga palanggo na agam Islam. Adlaw-adlaw remind kita niyo, patumtuman kita niyo sinagam Islam. Ipatukbalin salam, may ta, hasupaya mapinturo sin ako, iban sin kamu. Indila tanyo, patay manghud tanyo Muslim, suway taktab kalam kasalamatan in Muslim. Patay manghud niyo Muslim. Di niya manjari binsanaon sin himumungan niya. Di niya manjari mulahon sin kabtangan niya. Di niya manjari mulahon sin nanggaw kabaran niya yung manghud niya Muslim. Di niya manjari ngian, hikiran, jinkihon yung manghud niya Muslim. Sa mayta, iniyan na ko, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa kaula-ula na mayta ko, ya kau tay manghud ko, Muslim, salamat na kau, dain hadila ko, salamat na kau, dain hanggaw takbaran ko, salamat na kau, dain halawang pangatayan ko, wayron na kahanggawan mo rin na kau magmula. Na insambong sin Muslim pa Muslim, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa kaula-ula, hiwayta niya risab kay mo, wajibin hukuman niya tao jumawag. Allah. Suway mo bang in Muslim tay manghud mo, iniyan na kay mo. Assalamu alaikum, suway mo sambagon, sin wa alaikumussalam.
atakan waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak kapatut sin Muslim doon hatay manghud niya Muslim, bang muhipagbaking tay manghud mo Muslim, in kapatut niya ingatum mo doon kay mo suway mo hitukbal, in salam matun kaniya. Pag-uhus, pagbak niya rako isap, suway niya isap, ikatukbal kay mo, in kasalamatan, in sasalaman, maun kay. Di na kita makahawa sinyo sa unom. Adapun mga palangwa na agama Islam, bang sadya, in panagnaan yon kapatut na usal sin ako iwan sin kamu, ikabutang habubutangan niya, sabun na tu wairun maaun hiluhala hakauman sin kita ni Muslim. Yan beriman, wa idha khatabuhumul jahilun qalu salama. Min bunnal Muslim, in bunnal beriman, minsan patuan aun hipagbak nila. Tao garuhaka zahid, di nila absanan, inagin qalu salama. Allahu Akbar. Bihad, adapun yung bihaon, biya nung sinbasa, ang galis opposite na yung kahalan si kita niya. Muslim, magalit tayo mga Muslim, hindi na magsala. Iyan ang pag-awa, Joe. Mayroong salam, panag mo. Suway mo tuwan ukamun panagnan sin assalamualaikum warahmatullah. Inyan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumbasan pa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumanyang pa in pangatayan mo, sumanyang pa intay manghut mo, sa mabsin biyungat mo, indaakan si Allah subhanahu wa ta'ala, biyay ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya tunay mo kanya in kapatut niya. Bang muhika tunay in kapatut sintay manghut mo Muslim, usi ka tunay niya in kapatut mo na isab kanya, subhanallah, sumanyang in pangatayan mo, sumanyang in pikilan mo, sumanyang in kakilan. Bayan, mayroon na minsan tuhan magsalam. In beni, pag musafaha, makatanak sin pardusahan sin Muslim, antara nila Muslim. Pag musafaha, ay pagbak mo, iwan sin mutas ka, aun, nasara, sinaro na Islam, in pag musafaha. Antara sin Muslim, iwan Muslim. Adapun mga palangwa na arong Islam, kukuni sa pagmusafaha, at yan niya usok patun kawawai, amin ajnabi, kukun niya kalanggong, kulinin niya, napianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay din pamandog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa, din ha mga kapatut sin kay manghud mo Muslim, apabila niya kau ta'abbitun, pabukun liyangan sinagama Islam, wajib kayo insuway mo siya tayo. Kapatut kayo sintay manghud mo Muslim, apabila niya kau ta'abbitun, ubusin panaabitan kayo mo yaon, bukun siya dumugtul, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, din hama kapatut niya suway mo tayo maunin panaabitin niya kayo. Ayin biyaon mga palangguan na araw ng Islam, in manusia kung mutaabitun pakarayawan ang waktu bisuan, ada pun mutaabitun parukun kaliangan sinsara kamu yatuin paglumba-lumba. Inhika tu din hama kapatut niya maksud
tinawang ko tabiton papagkaon o bukon siya rin sa blanggal sa paarama. Inyan suway mo katuon. Uno-uno na panaabit mo nung simakay ulama. Uno-uno na pagkaradya. Tiya abit kausintay manghud mo Muslim. Ang padida siya dumugtol hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan wayroon day sa buuzur mo syar'i subay mo siya tay maumbang di magbusa ka wa Allah subhanahu wa ta'ala karena inyat to kapatut sintay manghud mo Muslim doon kayo. Inhikatun niya mga palangguan na agama Islam wa idha istansahaka pansahlah. Apabila mangayo siya magpatuntong, patuntong iba, dahil ha mga kapatut sintay manghud mo subay mo siya patuntong. Bukod magsusuway siya mag-request, patuntong niya. Sa bang pagkita mo, kapatut niya perkarajaan niya naong kialupahan niya, atawakan wala niya kia tuntuman insuway hinamon sin tiap-tiap Muslim labi luwa na bang inambok tay manghud na Muslim yan kanya tuwan nasihati baha kita nakapatut sintay manghud mo bang aon da panghati musuy mo siya nasihat bang siya timagna na nagnasihat kapatut niya doon kay mo suway kaw dumungog. Ini ni mga palanggungan na agama Islam din ha mga kapatut biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyayta fa si Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idha atasha fahamidallah tathammithu apabila inhambu Muslim nag-atching siya. Pamani. Ano ba ito? Mag-atching yun. Pag-ubos na kawisara siya. So, atching. Magbihat to siya. Ampay siya nakasabot. Alhamdulillah. Dahil ha mga kapatut niya doon kay mo ang pamangkawyaon. Subay ko imyan. Tuwan bang siya nakasabot na Alhamdulillah. Subay ko imyan yarhamakallah. Subhanallah. Adab kapatut suway tukbal sin tiap-tiap Muslim patay manghud niya Muslim. Insumuno kanya wa idha marida fa'udhu apabila intay manghud mo Muslim na sakit suway mo siya tuan jiarah suway mo siya bisitahon. Dahil nakapatut niya doon, kay mo bang siya nasakit? Suway mo siya ziyarah. Kapatut niya to, sintay manghud mo Muslim doon kay. Minsan, siya bukon mo langgong, hatat kala in ka mo Muslim karon. Iyan din ha mga kapatut niya, suway mo siya bisita. Labi luwa na lang ka mo nag-agad-agad, in ka mo awang biya mga pero agad-agaran yung pero hati-hati mas nag-jimato hatay mga Muslim nasakit siya dahil mga kapatid niya umutay yung suway mo siya siya habang kaumatto tuwa siya bang man siya magpikaulian atau kan pauli mo siya Allah subhanahu wa ta'ala hika hinapusan niya mga palangguan atau Islam wa idha mata fatba'a apabila intay manghud mo mawafat subay kaw marad maghatod kanya atawa kan subay mo siya katun sumambayan kaw sumbayan mo atau liwon mo at ihatod mo pa ko agad kaw mangugul kanya in mga ini mga palangkuhan na kung Islam maniyo-tiyo kapatog si Muslim atay manghud niya Muslim subay ayaran sin ako iwan sin kam labi luwa na in panagnaan niya bukun sa to in makna itukbal mo assalamu alaikum paglayo niya limuton tumbiun subhanallah
Bangko timukbal na salam. Patay manghud tantuha inyadto biya dasin sa kaula-ula inyan nakaw tuhan salamat nakaw rin halila. Di tanakaw mabisara sin mangi. Di takaw maanay. Karena insipat sin Muslim patay manghud niya Muslim, minsan pamyuna na rin kaniya. Alon sin Quran matampa. Malano inhimumuman iwan sin pangatayan sin Muslim patay manghud niya Muslim. In bariman patay manghud niya bariman. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hasr natarang apabila in Muslim ma-apply ma-adapt niya in ayat niya kasan niya siya in ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita ni biarin ng kaptangan si Muslim. Rabbana ighfir lana, o Tuhan namo ampunahin pardusahan mo. Iban sin pardusahan sin katautay manguran na mo, nakauna na rin ka. Nakauna rin ka mo hapag-iman. Nakauna na ka mo, simud palupa po. Kitaan nyo, in Muslim patayin manghud niya Muslim, nangangayo siya kaampunan, kaya pangayuan niya, ginawawaran niya, iwan sin katautay manguran niya bariman. Na may kakausan sin kamatauran Muslim, in lumimot kita ng hatay manghudtan, yung tumuli kita ng hatay manghudtan. Yung kana, biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamatauran, mahinang sabab, hikatilakbo, pamano siya, kapinalka, jahannam, sabab sindila nila. Maita sabab di magad aturan sinsara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mapupo mo indila garantid tuan. Bang mo pabuntol indila mo paagad aturan sinsara, garantid ini kau pakasud kau surga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Madauhat mo in kasalamatan, kasanyan, kasajahitraan, din di dunya labi luwa na haad daw akhirat. Ayaw tayo lupahon. Ini din ang mga pang-Hindu. Sinpamutan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhak si Muslim. Unong intawag niya. Atay mga Muslim. Ika isa niya. Pangmuhipagbakin tayo mga Muslim. Suway mong tukban ng salam. Damig ka ng tawag kaya tukbanan. Suway niya tuwan. Sambungan. Assalamualaikum wa rahmatullah. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan bang kau bisa maakit mo kung kayo manghud mo papakimun-imun hahukum sa langgal sara Allah subhanahu wa ta'ala. Suway mo tayo maun, suway kau magtubang wayrun day sa pujo mo amin niya makadhasara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatunya bang mga kayo mo yung tayo manghud Muslim magbatuntung mawaya siya patuntuman mo pangawon na kaingatan mo suway mo patuntungan inyan kapato niya kayo katunya pang siya amilong tamagatching yaon ang pa siya nakasabot siya alhamdulillah suway mo siya sabutan ano yung baga ito mamahanon natuloy mga magkalupa na yung mga kami ini generation na bukit ang kaingatan siya mga magsuril maasum niya o mag-meeting rin kaingatan niya. Mahalo natin sa puto magsalimin. Alhamdulillah. Inaw mo, ilhamdulillah at tawa. Noon nakaiba namin niya mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sumunod kaniya, apabila siya masakit, suway mo tiwawon. Ito yung mga kapatid niya. Apabila handok tayo manghud mo apat, na suway ikaw tuwan makad. At yan nasibuk na kamad ko sa mambahay ng kaniya. Matuto makataw ng kamang ligo at mga ito maghatid pa kubulang ngayon po ay mga napakasip ng mga Muslim
Muli mudah-mudahan ang pagbarakatong kako iwan kanyo Domini binillah semakala makapagkan pengajian itu nasabut itu mudah-mudahan hambuk sejumlah hambuk bangtangin sejemaah apply tentu mengkesan dengan kita di dunia di bahan doa akhirat bisa tonton dosamu apa berusaha saja maka iban ingkap tangan itu lumano ang pangatayanmu lumano ang kapalinangmu lumano ang humumunanmu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siguro na kasilang mga sindi mapagaan mo waktu gusto namin ito sa problema ikabungat niya kayo mong sabab yun ang sa iyo kaban di mabay ka ato ang sinsara sinarang Islam muli magsukot kami katan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palangkungan kami Islam ito na ipangadyan si kita niyo amo ini dukun ito ya mga makunit inangon makaan inangon sumagawa mabugat ito hadarat sinallah subhanahu wa ta'ala itong bastato tanin insyaAllah ang bukli ng mga kapatid amin subay na ito pagpunirayahan amin subay na ito ini pakayon sababi mga ito itakanap sin ang malibadan sin kita niyo dahil ha mga piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha sin hambok pahambok de kato tanim amin bang aun dapat na amuin mag-unahan longta daw pa mga magbaki on bihan na mag-unahan saan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumagawa aun day sabi mga aturan niya yung mga magsalam magbakbihan at inihisin tumagna at iniya dahil mga hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya ini papanaw biha amin lumabay siya na siya in sumalam ha mga tao amin yaon naglilingkod nagtulihan bihati namin aturan niya bukon amoy na magdungan-dungan biha ni sabi mataod sumalamhang katao inang katao amin sumalam pakamatauran bihati dia mga aturan supaya mataodin mataodin amoy pahala matawa mo bang intumagna biha namin mataod na inito inikaw timagna bihan sunnat sadyain ikaw tumagawa inamin sumambag kaniya wajib biha natin niya ikaw ang pamakasalam kamatauran na sila kaya wajib ang katantan subay sila ini atin niya sumambag sin amoy sa salam-salaman mo yan kumating kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan amoy ito long ta kamaksuran to sinara man na ito Islam ang kanangyanan Islam supaya amungay kita uno na kita biya mga nakatampat dahil kapal sa baban sinaming kasalamatan ito sapakul uno ba ini saplakon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kapal sa baban pagpasaplag tayo sa bihan na murah-murahan ito dahil haambok ka dito rin ng mga siyambot ko dahil amin siyambot niya unumit insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung tato katakinan urulon inunumit to nasa lago-lago ang malibadat singkitan niyo insyaAllah na manjari pagayat to na mga pangadyan singkitan niyo na ibalik ko na pauro na to magbalik kami magkhatam sin pangadyan na to awak to ini murah-murahan amoy nakakawakak bahagi insyaAllah subhanahu wa ta'ala sarta mangayo kita niyo katan Allah subhanahu wa ta'ala magad haamoy panghinduaan niya yun sarta mangayo tawfiq katuhan Rabbul Alamin habang mayan hinang nato sin waktu ini amin hinang nato yaon uunan dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ito pagbago nato magbalik yun amin mga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة الدين يا الله اللهم علق بين قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله.